Dobar dan svima, ja sam Stormi Zajdžijan Andriju, sa nama je Irena iz škole srednjevekovnog mačevanja Terca. Irena, reci nam šta je ono što ovu školu čini posebnom, kakvu tradiciju negujete i šta je zapravo veština srednjevekovnog mačevanja? Pa, Stormi, HEMA ili ti Historical European Martial Arts ili srednjevekovno istorijsko mačevanje se bavi na neki način oživljavanjem istorije. Negujemo tradiciju srednjevekovnog i renesansnog mačevanja, uglavnom. Proučavamo spise koje se tiču toga što su pisali stari majstori, ljudi koji su se bavili time u to doba i trudimo se da repliciramo tehnike koje oni rade i da koristimo to u turnirima. Koje tačno tehnike izučavate i šta se sve može naučiti u konkretnom smislu? Da li učite samo određenu vrstu mača, više mačeva, više veština, više škola? Pa, naša škola se bavi konkretno izučavanjem rapira i jednoručnog i dvoručnog mača. U HEMI može da se proučava sve i svašta, od sekira, koplja, raznih generalno oružja koji su se koristili u to doba, ali mi izučavamo ta 3 mača. Da li je ovo vaš prvi put na Gamesconu i koji su utisci ovogodišnjeg festivala i da li ste posećivali neke slične festivale ovog tipa? Pa mi nismo prvi put ovde, mi smo zapravo bili gosti Gamescona, učesnici još od 2016. Je li tad prvi bio, je li tako? Znači, mi smo tu od početka organizujemo turnire. Naš prvi swordplay turnir nije bio internacionalni, bio je samo za nas tada, ali već 2017. smo pozvali strance i jako je dobar odziv bio. Evo, već svake godine smo sve veći, isto kao i sam Gamescon. Primećujemo, stalno se širi, stalno ima sve više ljudi. Evo i nama dolaze sve više gostiju iz Rumunije, iz Turske, iz Mađarske, Bugarske, iz Hrvatske. Evo, nadamo se uskoro da ćemo još neke ljude da uspemo da ugostimo, na primjer Grke ili Italijane ili tako nešto, ali to ćemo već videti sledeće godine. Svaka čast, super. Reci nam o samom turniru, šta sve naši posetioci, gledaoci mogu videti ove godine? Koje još turnire imate u planu, da li se nešto danas već dešava? Kakva je situacija sa time ukoliko neko želi da svrati i poseti neke od vaših turnira? Juče je bio rapir turnir, danas se dešava turnir longsworda ili ti dugog mača i to će verovatno trajati do kraja dana, dešava se upravo sada. Sutradan imamo turnir u jednoručnom maču i takođe prvi put ove godine imamo ženski longsword turnir ili ti, jel te, dugi mač, samo za žene, prvi put ove godine. Hvala, a reci mi koji je to mač koji ti držiš? Da li je to zapravo mač za borbe ili samo replika i možeš li nam reći nešto o tom maču? Ovaj mač je klasičan jednoručni mač, naziva se, reći ćemo, arming sword. Mi ne radimo specifično arming sword u našoj školi, ali koristi se na sličan način kao mač koji mi radimo. Gamescon je festival popularne kulture i gaminga. Koja je veza između HEME i ove, da kažem, dve franšize medijske, gaming, pop kultura? Kakva je primjena? Koliko su, da kažem, borbe i oružje egzaktne u popularnoj kulturi naspram HEME kao takvog, kao sporta? Pa, znaš kako, dosta ljudi koji se bave HEMom zapravo počinje od toga da voli nešto iz popularne kulture, uglavnom fantasy, naravno, uvek ljudi od toga kreću, ali nekako kad počneš da treniraš HEMu, počinješ da gledaš kako se ljudi zapravo mačuju u filmovima, u igricama i tako, to i onako bude malo
obraćaš pažnju na te stvari i onda gledaš jao kako je ovo loše, jao šta radiš, jao. Tako da onako two-edged sword, što bi se reklo. Ali u svakom slučaju dosta nas iz kluba smo na neki način povezani sa pop kulturom. Hvala ti mnogo na divnom intervjuu i nadam se da ćemo i mi uspeti da posetimo neke od turnira koji su preostali i možda čak neko od nas i da isproba mačevanje. Hvala ti mnogo.